Kako ste? Dobro. Dobrodošli. Kako je? Lošu stvari, pozitivnu svojinbusku menjaju za budućnost. Sam bio također u prilici da posjetim raseljena lica sa Kosova u Crnoj Gori. Evo, juče se vratio sa novim ministrom Borisom Marićem. Crna Gora ne, uvijek se tu kaže svi su. Pa jeste, mi smo to negdje kontinuitet. U smislu nekih poštovanja ljudskih prava i pozitivnu svojinbusku menjaju za budućnost. Pa po drugi put imam priliku da se sa ministrom Numanovićem sastanem. Prvi put je to bilo u Crnoj Gori. Evo sada ovde u Prištini razgovarali smo na one teme koje se direktno odnose generalno na poštovanje ljudskih i manjinskih prava, ali i na teme koje se odnose u procesu povratka raseljenih iz Crne Gore na Kosovo, ali i generalno rješavanju problema koja interno raseljena lica imaju kada je o njihovim životima reč. Ono što svakako želim da istaknem jeste činjenica da smo i danas se u potpunosti složili da je rješavanje svih ovih problema o kojima smo razgovarali važno ne samo za Kosovo, već i za Crnu Goru, da su ti problemi i rješavanje tih problema važni i za čitav region, jer prosto jednog dana želimo da svi zajedno budemo deo jedne velike evropske porodice, a da bismo jednog dana bili u jednoj takvoj porodici, mi moramo da rešimo naše probleme koje kao društva imamo. Mi smo svjesni da problemi interno raseljenih lica se moraju tretirati u korpusu, kažem, zaštite osnovnih ljudskih prava. U tom pravcu lica koja se nalaze na teritoriji Crne Gore su svakako prevashodna obaveza države Crne Gore da ih integriše u naše društvo, oni koji žele posle regulisanog pravnog statusa da ostanu kod nas. Vi znate da mi to intenzivno radimo, da veliki broj interno raseljenih lica izrazio želju da ostane na teritoriji Crne Gore i oni se već dobrim dijelom integrišu u naše društvo. Naravno, sva njihova prava, ponavljam, su u korpusu osnovnih ljudskih prava, ali da bi ih ispoštovali, onda nije dovoljno samo politička opredjeljenost države Crne Gore, nego i matične zemlje Kosova i zbog toga su ovakvi razgovori jako plodotvorni, da kroz zajednički rad pomognemo tim ljudima da se integrišu ili u zemlji porijekla, da se povrate oni koji to žele ili da ostanu na našu teritoriju, ali svakako taj problem se ne može riješiti između ove dvije države, to je problem i međunarodne zajednice i kroz međunarodne fondove obezbeđenje određenih sredstava i tu financijsku pomoć uz politički dogovor ćemo, kažemo, najbrže i najefikasnije riješiti njihovo pitanje.